Shosho bafethu, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today bengifuna senze album review, i-album entsha iphume namhlanje. I-album kaleyo fela phana abamazahle bambiza uMabulala. So i-album iphumile inengoma ezi14. So insizwa le dedele 14 tracks oshisa phela phana bazomkhumbula abantu ukuthi uLofa yenye yemember yalamajida lawa adume ngokuthi amaqwelazi baningi ke laphana. So abantu abaningi bahlule ukubahlukanisa. So umunye ukhipha album yesibili kulonyaka because uBlue Pap uke wakhipha kuyo lonyaka lo. So I think amaqwelazi ahlaseleke mhlambe sebe decide ukuthi abenze ama solo projects bengamove as igroup. So nje ngifuna ukuhlaziya lezi ngoma ezimbalwa engizwile ezingathi zinohlonze because ingoma zona hayi ziningani impela u14 ayona inamba encane laphana and ama features khona uSjava khona uShwi khona uBlue Pap nawo yamazi ukuthi uyimember naye yamaqwelazi maybe nawo uzodropa so nasazi but ke khona umuntu onamapiano uciniso laphana. So bamfisarishile na kwenye ingoma nje emnandi kakhulu. So ngizodosa lezi ezimbalo ngizoqala ngayo ingoma I think uyona album eneme under yona because i-album laphana ibizwa ngoNosangi. uNosangi ke igama lesixhosa leli abalazi kahle bathi igama lisho umuntu othanda ukusiza abantu. So udecide ukuthi i-album ebize ngegama lika wakhe laphana ongasekho emhlabeni. So ngokusho kwestory molele album uma wakhe omunye na umuntu oyade ephusha leli phupho lomusic but ke washona engalifezanga iphupho lakhe. So intwana yakhe ke ilifezile iphupho ifamous ke manje. So idecide ukuthi ku-album ayikho yona ithatha ipicture yamawa yafaka laphana. So I think yonto ezoyenza i-album mhlawumbe ibe personal even naleyo ngoma ayibhalele uma wakhe laphana noSamo oyilalela nje nama emotions i-personal. I think abantu abaningi bazorelate kuyona and I think yona ngoma mhlawumbe akaproud kakhulu kuyenza laphana because i-afro pop ngoba nje i-album yonke inengoma ze-hip hop ibe nengoma ze-afro soul ezinye izino kuba between afro pop no-afro soul but nje I think mina ngayibiza nge-album ye-afro soul mase ngijaja yonke sengilalele zonke ingoma. Kube khona enye ingoma enoSjava noShwi ibizwa yiThekwini laphana ukhuluma ngesithandwa sakhe laphana nje ngasithatha isibeyale koBhaliso noLalusha le eThekwini bohlala bencebuleke bebukile ngalishona laphana phezulu olandleke. So laba abasemjoneni ke le enama vacation not lemjulo yasemakhaya ukuranda la. So bayazazi kulezo ndawo umuntu mekuthathe kusewoLalusha ngempela usekufake entweni because awuphelele uhamba la ko South Beach la kuphithizela khona abantu iLalusha noBhalito ila thola khona ulwandle loluthule kushaya umoya yabo leli amakhaphuli lawa serious ke. So nje uSjava laphana ushaya ngomunye ushuni laphana and abantu abaningi bathi lentwana le ingoma zayo zifana noSjava. So abaningi bathi uLofa usandwa la kuSjava but kuSjava ukhona album I think uzoprova lokho ukuthi intwana ayisupporta vele uSjava une-influence ama-artist amaningi because uyi-ghost when it comes to ushuni lo. So I think nje leyo ngoma leyo isho sona-ke leso and khona noShwi laphana uShwi unevesi nje elincane olana abambalwa but babaleke kakhulu laphana ufika nazo zonke iy'phathi zokunonga ingoma laphana because uthi usegoli intombi yakhe iseThekwini. So imphatha kabi ukuthi amabhinci wabona nxeba obrain nude la. So ubona ukuthi bazomthathela intombi yakhe kanjani-ke laphana. So aneme ngahle laphana. So nje I think i-highlight enkulu ukuthi uLofa because uyi-new kid ye-new school ezofeaturisha uSjava because uSjava ukule school le around about 2016 then uShwi wayeqale kahle lapha ngabo 2005. So ufeaturisha abantu abawu2 bama-different generation ahlukene. So I think nje achievement enkulu kakhulu for into encane ezothola i-feature enoShwi umuntu waqala ukurocka ngabo 2004 iphinde ebe noSjava umuntu namanje usayibambile endimeni lomculo. So leyo ngoma I think ispecial lo feature balekile. Kube khona enye ngoma ebizwa ngendlela uyenze noLa Cabra ke ulaqhasha ke intwana yakhe ke lwana i-cousin brother yakhe laphana. So babehlangene benoLofa bahlezi behliphiza leyo ngoma le i-producer I think umjito waseDurban lo uSekbeat laphana ingoma eyiningi zona STC zaqalekena laphana umuntu onesandla esinzima kakhulu. Khona le ngoma kaSimamane noRed Ross i-producer yena lo mjita la omunye umuntu naye okhuphuka kakhulu. Ekhona enye ingoma eCheck Them ukhuluma ngabangani ke la abangani abangalungile laphana usino uhlezi baqaphela uhambe nabo but ubaqaphela bakhona abangani abangalungile. Enye nayo ingoma le I think ine message nje balekile. Kube khona enye ingoma ebizwa H1 inhliziyo. Leyo ngoma ke yona i-favorite yami ke lo because lapho ke awuyareshwa ke lapha kudlalwa laphana. So bengizizwe ezinye ingoma kuba ngathi i-afro soul but kuleyo ngoma leyo hayi kwahleshulwa ngempela and uyedwa lapha navisarishe umuntu. So nje enye ingoma leyo outstanding and ukhona omunye umjida oyimember yamaqwelazi eproducer yena lo mjida lo bambiza ngoUgathi noma uGafi unzima kakhulu ki-beat laphana. Khona emunye ulayini akasho laphana uthi i-USB kaGafi bathi
igcwele amamiliyoni, abantu abaningi bazo-understanda ukuthi lo mjida lo uyi-beat maker. So iy'ngoma zabantu ey'ningi esazophuma zile USB yakhe and mazike zaphuma iy'ngoma zenza amamiliyoni. So ngithe mangizolula ngathi mina okay, I think le idiphu-ke laphana, but nje inolayini abaningi kakhulu, kuyareshwa-ke le album. There's also another song ene-feature interesting, iphethe u-Anzo bese iphatha uDanya Devs leyo. Hayi leyo ngoma especially-ke leyo kuyareshwa-ke laphana-ke, kushawa ngoshuni ohlukene because usilwane ku-Enzo wasesikhothi uDanya wasemnambithi nje mase ubolofa. So laphana kuhlangene iDandi nomnambithi nesikhothi. Hayi kuyagijinwa laphana, kudlalwa ngamagama. So igama lelo ngoma ibizwa ngeSosobala. uSosobala sasikhule kuthiwa isiguli sakudala esasinebhaloni nje, wedume nje kuthiwa ibhaloni yaSosobala. Angimazi ukuthi ubani but ngiyakhumbula nami ngisakhule eKZN uSosobala umuntu edumile, dume ngoba nendiza mshini ukuthi wakuphi noma wakiphi idolobha angimazi nami, but-ke igama lengoma lithi Sosobala leyo ngoma leyo ayikhuphuka kakhulu laphana umfo wasilwane laphana. Ivesi lakhe lifishane but ivesi laDanya I think yona lizolenda kakhulu ebantwini abaningi because likheshi ngale ndlela. So nje I think leyo ngoma leyo outstanding. Hopefully bazoshuthela music video ke leyo because yonke efuna ubonwa abantu ke leyo. Then mase uba khona enye ingoma producer uYoung Star uYoung Tune ikubizwa ngeChroma, ifeaturing umntwana uCiniso laphana. Bakhuluma ngazo le ndaba zomjolo laphana ukuthi no sekhathile indaba zasemjolweni, umjolo uphula inhliziyo zabantu ke, nami ngufakazi waloyo. So leyo ngoma leyo nje ingoma nje epholile, itune ikheshi, abantu abaningi bazo enjoya. Then ingoma engifuna ukuvala ngayo kuyiyona ugcine ngizwile isala kutshelwa laphana. So isala kutshelwa I think leyo ngoma iproducer uSanele, ngizwe nje ibeat yakhona nama instrument yakhona nama melodies yakhona. I think nje sound like ngoba ayaka producer uSanele but ayibhalwanga ngoba angikayiboni ama credits album, but I think leyo ngoma iproducer uSanele and ikhona ngalabo bhuti laba abathanda ukuqhuba imfuyo ebusuku laphana. So umshano zama ukhuza umalume laphana uthi hayi no akehlisa. Shuthi umalume ulabantu abanesandla esilula bo labathanda ukuthatha izinto zabantu ke, and lo mjida lo uno connection wasemthatha. I think akele lakhe maybe la khona la emthatha ka abantu base Eastern Cape banesandla esilula ke, but asikho ke lapho ke nje. So speaker now singayi rate album I think ngayinikeza la 9 out of 10. I debut album strong kakhulu. Hopefully uzokwazi ukuthi mhlambe ephushe i-rollout, ibe nama-interviews, ibe nama-shows, but nje bengihappy ukuthi ngizwe le album yakhe. The time ukhipha La Capra uyaqhasha, ngangilindele something soulful njengale because of le feature abayenza noSijavelana benza leyo ngoma ethayifuni. So I think lento engangilindele ke album le ka La Capra ngiyitholile kule album because iyona ngoma yabaduma ngayo and la ingoma eziningi ziloshuni ke. So I think yona into engiyithanda kakhulu album ivele abayilento engade ngiyilindele nje. So I think between mhlambe angifuna ubaqhatha but ngoba thina sabantu bama numbers, sabantu bama ratings, sabantu bemedia, so baqhatha. I think between album yakhe nala Capra ngathi ngizophuma nale because inengoma eziningi I think izolasta even after isikhathi eside because zisoulful. Yeah, but-ke so ivala la ivideo ethi anyway sekhona ku Twitter ethi Speaker Nawe, sikhona ku Facebook Speaker Nawe, sibe khona ku TikTok Speaker Nawe show ku TikTok, na ku Twitch Speaker Nawe. Away, we out.